Ay natiparikot mo iseng. Apay nga imay ka anasapsapa dito'y barangay hall. Papapirma niya po, Kapitan. Pirmahan yun. Nilakay ko, Kapitan. Na, apay nilakay mo? Mapukpuk, isungag siyang sangit ka. Saan, Kapitan? Ang kabil no na bartak. Iso nga ireklamo. Na, kasta aya. Ayan ti asawam. Napan nagbartak manan hinawis na giti barkada na. Mala, gusto dito na panagsagsagit mo. Bayam, paayabak nila kay Mauta agsarita kayaw iti sagwanak. Intong bigat ti agsapa, ti pa nagsangguyaw, ha? Agyaman na, Kapitan. Sayang ti kinapintas mo. No, kabilin na kalaang nila kay Mau. Ay, nasken. Marisot ada gusti susik yung agasawa. Ulit at agyaman, Kapitan. Sus, nagkanak mo tin ising. Diyos ko. Palagyaman ko lang, DJ Kapitan. O sige, inakon. Apalan ka, Kapitan. Na, apay nga apalan na, kagawad Arnel. Agasam, inagkan na ka ni ising itay. Na. So pa'y nagpintas a babay, uray adan asawa na. Shh! Di mo piksan tiyag sao. Ang mga nwada makanggagkan ka. Kahit idanon da, kanibanang. Ay, agi mong laki di mo maamuan na. Ay na, di pa'y lasak tinakiasawaan, idi ni ising. Na, Nimot artek aberti, napili na. Anya nga ita, nakapili ni ising iti, mangsipatkan ko ana. nagalas ti lalaki nga agkabil iti asawa na. Bakla, tikas jay. Uwan nga rod, Kapitan. Duwantiin may nagreklamo kada kayo, may panggap iti family problem. Naskin na mabagbagan ida, tapno maliklikan ti apa, dagiti agasawa. Sige, Kapitan. Panawan ka pa'y, tadamot pa panak. Ay, apay nga akas to tiriknak nga inagkan ni iseng. Ay, sus, kasla nabati pa'y lati bara ti agag na. Ay, ijak pumpunasan ti nagdiswan ti bibig na. Tapno agtali na ti samit ti agag na. Kunak kan kang agluto ka iti adobo ang manok. Tayo iso ti kahit ko asidaing. Awan ti gatang ko iti manaw. Iso nga ano samday tayo nadubok akangkaw. Anya, adyak mang manganain. Awan ganas ko amangan. Timakder kamatan. Ay nabadong naimas ti linutok akangkaw. Kanam lang na ita. Just kika kiti abak-bakitan. Katsan ka nga rag nga gungot Ala, hingka umutang iti kwarta di takaruba. Tabayadak tunod da kwartak. Hingkay gatang iti naimas amasida. Sikan ati umutang. Mabainak. Anya. Ay, salbag kit di ti kasuyabiyag. Ha! Di ta ka manlangain. Ay, ganas. Na yan. Hay. Impanalpaak nantiri daw. Iso pa'y tiadaganas na nga agungat. Idinto ta kurang matit itad na kwarta para iti kasapulan dito ibalay. Ha? Makaamo ka. No di mo kaya timangan? Sana siya timabisitan. Ay, Una yan day tapanagsan na ay mo inteng. Kasla nagdakkal ti parikot mo. ay nabanugak lang banang. Adula unay ti sinulbar ko aparikot, dagiti agasawa. Talaga akas ta Public servant ka nga rod. Sika ti ama to'y lugar tayo, wano barangay tayo akabildatan. No anyaman dagiti rooms wa aparikot dagiti agasawa, sika ti mangurnaws. Manglangit-langit kamutan inteng. Dinaksamot dengdenggan. Adayo nga minan tinakaiturungan ti imatang mo. Anya ti pampanunutab? Awan dungo. Awan. Bagaw. Apay ngay at tinalikodan nakmutan. Sumango kan ata agrakop ta amaturaw. Di nakasarsarita. Maturog kalatan. Na, kagura na kadipay. Ala,
sumangukan taagrakaptan. Anay ko. Ha? Na, sikilin nakpay. Ibagak lang arudan na di nakasarsarita. Saan la sikil ti maraman ng kanyak no di ka pa'y lagtal na dita? Na, ay aywan ka lang arudan. Si kapay ti makaungay. Ay, di nakman saritan? Ay, kailiw ka nga ron magbadaw. Di mo kaya tanalailo akin ka. Ay, maturo ka kiting. Dahil talati ang mam. Ala, maturo Kapitan, awakan ti sagot ko kan ka aprutas. Ano na kita aprutas, Iseng? Bunga ti kay mito. Nang sukdalak itay. Napanunod ka nga ikan, tas supapak ti kinaanos mo, kapitan. Buto na lang. Agyaman na ka. Kumusta kayon? Nilakay mau. Manipod idi kinasarita na kami kan nilakay ko. Nagbalbaliwan. Saanan nga agkapil no mabarta. Nasayat ano kasta? Agkanak ko mamanay. Sige, kapitan. Indagas ko laang to'y prutas kan ka. Aglayunak ngamin ije merkado. Sus, Diyos ko. Pinagkanak manin, Iseng. Talaga akas ti ugali, kapitan. Supapakak iti agak ti tao anasaya at kanya. Nagmayatan. Inakon, kapitan. Sige. Sus, sampyon. Makapasalibok ang itirik na. Ayos, Apay ngay nagkaniising ni inting batingteng. Nakitak pa'y nga day nyawat na nakasupaw. Ay, sabali day ito yahin. Ituloy ko kit ditibag na. Balang kanti sa babae. Agtungtong labi di sa bali aragsak. Nipay mo't nga rot inting batingting tinapili na. Nagalas tinakitak alangada iti sango ti barangay hall. Ada maipaay, BPO, wino Barangay Protection Order, para kadagiti maabusaw a babae. Mayat ano kasta? Tutul, ano ti masidig kanyak ita? Nagreklamo kontra iti asawa da nga agkabal. May paay ti Barangay Protection Order. Mayat day ta paglintigan ti barangay, kapitan. Mayatak Una, kagawad ko na. Nakaasi dagiti babae, akab kabilin dagiti asawa da. Naskunmit maproteksyonan ina. para kanya mayat ita. Kauna. Pagsayaatan ti barangay ti pampanunutan. Di kayat ka. Tabilig. Awan ti maabuso a babay, iti masakupak. Nakaluto kan. Mabisina kon kay. Awan pa'y nalutaw, ta naglabaak. Sikan taglutaw, ta inak isalapay to'y linabaak. Anya. Siyak pa'y lati ibaon mo kat nabambanugak. Ay, sadot ka talaga niya, tuyang. Awan sir-sirbin nga asawa. Na, aglablabas kan ba daw? Agpadatalang anabandawg. Naghalasan ti pa nagsasaw? Na. Sungbatan niya kan? Sungbatan niya kan? Ibagam kit den nga awan sir-sirbay. Kan sadotak kat naglabak iti murang mau. Di naksungsungbatan itikas. Anay ka. Sao ka bay? Nagmulong ka ni tingiban. Pasabak to yan. Juan Kapitan. Nagsakit, pa nagsasauni ba daw? Sus. Kan kinabil nakpay. Physical kan verbal abuse ti inarabit ka ni pare. Di ka madanagan. Payag bak ni Badong. Kitag sarita kayaw. Sige, Kapitan. Sige. Ipayag ko. Kani kagawad junar. Kaisog di akin igam iti peace in order committee. Sige, Kapitan. Idak latultuladan na kita padak alalaki dita. Nay, apay manon, inteng. Agasem nga. Takabailan da asaktan. Uno kabilan da giti asawa da. Idin to ta siya ket neighbor. Jak inar aramid. Adda siguro sa bale, wano naunag arason, no apay amakabil da, ti asawa da. Ket uray pa ya. Rumbeng laeng nga ayatan kun ipategda ti katakunay na da iti biyag. Ay na,
Nagmayatan adang ganda giti balikas mo, Enteng. Una, si kalaang ti babae iti biyag kao. Awanan ti sa balipay. The one in only. Naggapo dito ni Kagawad Junar. Anya man ang timpulpolo mo kininting batingteng? Tiar aramidem kanya ka. Nadasaan mo akayat ag kabel wano pagsasawanak itag kakasakay. Kahit gusto lang mo tinaramid ko kan ka, tapnog nakam ka. Sadot kang aming kahit. Anya! Sanak ang mapanid yung barangay hall. Saan man nga ginlalayang da nga inting batingteng? Amok tumot lang tibulok na. Pwa! Na! Saan nga gindadalaos? Tadda nakitak ama din nga aramid na. Ha! Anya! Talaga natangkan ti ulo na di abadong Saan ang maayapan tapno mapagsaritaan ti parikot na kanituyang. Ay agawi dakbiet. Adan nalipatak kay. Kapitan! Na! Tatara ni Ising. Apa Ising? Kapitan, nilakay ko. Nakbut din Ising. Apay manan nila kay Mau. Nabarbarta, katlinayatan nakitibunang. Isuan nagtaraya ka. Anya? Naman, Kapitan, no sana ka nakataray. Amangan no natagbat na ka. Ay sus. Arakupot man. Ay, Kapitan, anya ti aramida. Kwa! Ay, una yan. Nagmayatan ti umarako. Kapitan, anya ti aramida ko na. Kwa! Payabak man na nila kay Mau. Tarisutin tayo ti parikot yung jig barangay hall. Kasta ti aramidin tayo Iseng. Pinitsur ko ida, babaeng da iti silpon ka. Ti amuda, jak nakita, ti panagin narakop da iti igit ti kalsada. Agin babalakad day nga inting batingteng. Ang iso magayam ti adda aramid na amaday. Kapag isupay mo't amagnako man iti nagsinabatan da. Ay, awanan da iti baeng. Tay ti pay mismo nga igit ti kalsada ti paglabing-labingan da. Ha! Pay? Makadanon da ito'y. Wine, makadanon da ito'y. Lah, adan di Enteng. Oh, apay nga ita ka lang sumangpay. Rabi una yun Ay, ano ti trabaho ijay barangay hall? Kasla na bambanog ka mo, Enteng. Kaya't kunti maturog. Ay ka manganta pay Inururay ka amangan. Ta-in-text mo kanyak nga agiddan ta amangan. Ita, kayat mon ti maturog. Kwa, nagana ko. Isu amangan kalatan. Kaya't kunti aginan na. Sige, inapon ijay silid. Ay, naglukon nga Enteng. Nangan mo't gaya man. Ay, imbaga na ko maadagos iti text tapno sa anak kon anaguro. Uray kon kwa na. Banag, magluto ka man iti tinulaan ni Tib Amanok. Ta iso ti sida makasid-sida akay. Sige. Parchek, taimpupok ko nga upa. Indakon. Masapak ang mapanigi barangay hall. Ta pinasukon ko ni Badong iti maikatlo agon daway. Kadag iti nasisiglat at tanod ko. Ang kasanod jay lutwak at tinula. Kit ibalon mo tula iti barangay hulin Tapno maramanan mo't dagiti tanod ko. Sige nga rod Indakon goodbye kiss man. Ay na. Nag-sweet ka mo't Enteng. I love you, dungo. I love you to, Enteng. Nasaya ata nagparangkamit la dito'y barangay hall paray. Ita, resultan tayo ti reklamo ni Tuya kontra ken ka. Agpakawan, ken agkari ka, asaan mo adangdangran, ken pagsasawan iti agkakasakit. Apay ngaglibi ka. Di naklatultuladen. Pulos aja kinabkabil ni Banang. Uray pitik lakuma. Ngam! Adda babaem! Anya te kaya po asaway. At iti silpon ka.
Kita ang tilangayo kiniising nga gin-inarakop iti igit ti kalsada. Kuha, apay naman. Inteng? Kita. Anya day jay anang gagaw? Kuha. Kita ang ti cellphone ko maray. Nagore ka. Dito niya. Kita nay. Yap. Ay, umay ka man, Inteng! Ay, nagtilapay ko. Sakit. Ay, ti kaya't asawan da ito, Inteng? Kuha. Pasti nga ramin, May. Niising tinangarako pa niya. Ito parikot na. Awan relasyon mo. Awan. Isikan tumot namin pa. Ibadong ka. Kapaya dalugin na kay Nagrugit na panunot mo. Ipagamgit din ang babaek ni Iseng. Anday ka. Hugbugad ka man lagan tapno at dago. Saan? Saan paray? Saan? Ay, Kapitan! Saan mat ngamin anasken nga arakupam? Wenno arakupan na kaniising. No kasta nga arakupan, wenno agkan na kaniising, mabalin mo mat abagaan nga oray sanan. Ket si kamat tatabadong, madingamin ti managipapanlaunay. Tadakas ti ibunga na. Ala, sige! Dito ang tinagibusan ti sabalipay nga istorya. Ana daw manipod iti dinto ang kupas apadas ti kakaysona. Dawanan ang labida tayo anay. Kapitan Inteng. Insurat para iti radyo ni Isagani Yalong Boliser. Ken iti direksyon Virgie Paglay. Musika Jonah Rebotazo. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kenda ito ang estasyon. Agyaman kami iting kay panagdangag.